Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki kena school ki baya khun ka examine higher secondary school living certificate kabala sedang nado mentak sengi ka khat re tarik ubna yayong arajar arpuai kili ya kendo mau siang shikat dai nagadao ka jing bamla ban thop ha yakani ka examine namar bakim shim la yo lat ban late testa shiki school puli house nem arajar arpo kumbujulong haki snem ki bala deb nagadao ka jingwan lin shop jang ka jingpang khlam covid khat khandai haka perthai baro ka wai kadado baka sarkar kalahap ban penjari dekat jingkhang kardep yagari India barok kawai. Kabatisi TV kabala yo lat ban yakren bat ki katto kat nengut ki samla ki be yakhun ye kene ka examine mentakasngi kila keren diau haduk kata-kata bakim shim lala ban le bha ye ka examine kum bakila khmi lenti nagadau ka jingbam yo ye ka jing hikai ka babiang bat ka bapura nagidong hikai hapo school namar daki binai kila hap ban shupendep ye ki homework bat ye ki assignment ki jongki tangleng baki online class सरकार का इलाज ini bangin yo ban thok ni exam to ka ni ek ilat ka ba raw mo bangin la ban yo pendap ni exam to ni but by day but ki SOPs te ni long balak loy ban buat kita baro nang bangin la pendap ni exam ki jong te kum ju ru by day but ka jing long safe ni ka bangin safety ka jong ni ikerman ni bangin la pendap ki exam ki jong ni kan dan kono kono ju pendap ki bagi sekolah yang penjang di baro bat bagi nyebut renti lang bat kena ni bat nanti kai ni bat bahan lori baro nyebut renti lang ke bat peserta kapten bat ini kan ini ya trilang bat haba dan kono-kono pat long ini trilang pat long tak boha bat om tadi bagi nya mau ni pen ko nak ikut protokol sini kan dari bagi nya buat lang renti ke baro dan bagi lagi jari nomor ba terus lak sidang sistem ni nama ni flickot ma guni sedang ada bukan bagi tray dari kami peri bernama ni supli sendat di mata te borok supli te imar ban di sana supli ke bab supli sekolah mata kalau kami peri ni apa guni kena sedang ni ya telak for lockdown ya hari kita di for exam ni supli sendat kalau minta teman kem baju kem sekolah dan sudah mengisu nyan kapnya nah jadi ini kalau belum ya mentah apakah kawan question deh di setelah ini nama kawan apa kami sudah question am sensitif amar katung gajing i jonga ki ongata social distance ma tambah ni mentah itu kumya kamnya ni tak social distance kumya tu katung gajing song kelas ru asong dan jemen toy kalau le gajing jan don batch kamdan ni kata protokol ma wangi kami iya kata kendiat ru tai ada long prepare haran ma gajing kre online buat gajing tuan kho offline dah software yang sangat ada di kita semua suatu hak offline banyak apa online amar ba kagak jing online tetap di am jing kena tambah ke offline pak bang kamu kuat kan dan di offline nama ba ni thak dah aku jing thak aja ni thak aku jing lak aja Hagani ka jing penlong yagani ka examine da ka Meghalaya Board of School Education
La syam baki skul kila bot renti yaki jing ptha jong ka sarkar jilla ban penya shong jinga yaki khna skul iwei ni iwei pan bat kumju ru hashwa baki khna skul kin rung shaki kamra tho examen laptha yaki bakin tho kerteng bat bakin thachwa yaki kiti daki dawai sai kiti balabu lepa haki phalor bat haki phalau skul. Kalau nggak cingkemen bukrau ba menta kaski ka tembus kala ai hukum ini bantang ka higher secondary exam pat kat kum kecing ka nak sarkar khamtam na kini ka Department of Health and Family Welfare. We have tried our best actually to follow all these measures and protocols given by the government. As we have seen right from the entrance of the campus, we have got the sanitizer and testing material for the students and all the people who are coming to the campus. So we find that all the students are safe and also they are cool. They don't panic, they don't worry, they don't feel hesitated to come to the exam halls, and especially when they have known that the school has given all the proper measures how to go about during this particular exam, and we hope and pray that nothing will happen which is against the rule of the government. Senam kibala adab mo kiba senam to kibala adab itu tangi dak sena ki nila aino siteng ka classroom tangi la pen kandon kam buan ni classroom na marbang ha I space ki ni hat bu pen ka jing buat ka jing ka jing ka cepat nan ka jing ka jing ka sarkar ni bu itu ka classroom la kandon kam buat baru pen la classroom na marbang ni hat space hat I space hat I jaga ya ki nama kemensyuah bu ladang ibu riu pungut si classroom mentang hat I tang si teng lai pel entah ke ladang ibu mensyuah badan south pole sapasan mu mentang ibu tang atusan mu anak health government ni yo ke jingta ba nin tel ya ki temperature jing ki kena ni tel ya ki temperature ki kena da ba ki kena ki de ban deng ya kamas tenang taruh bagi kena ide banwan rahi ya katuka sanitizer hand sanitizer ide banwan ra tenang taruh ba dan kajingalum lang hangno ya ban ki hadia kiar ban ya lumlang hak si jaka syua ke exam ne hadap ke exam ru ba kunde ban ya lum si jaka na kalian ke school jingi kini buat ni kat kun kat bang ya ya buat ya katuka jing tha na ka health department dan ka baki ai ka na bak ai nak sarkar itu nang pengasyap ni nadu nagir itu ni check dia ka temperature jengki tengi baki day ban deng du ekamas tengi ai lu yaki kita hand sanitizer tengi syaru baki dia lumlang ganu ke jakang ngel abu upai kinong Syua batin wan sa school ru ni abu upai kini kai kembali sangut nagiat te kiban ap sini semadan kiban ap ni ban yang itu ban pe yakirul number jengki kila adon kini kai ban am te dalam classroom ru la adon lepa kini kai itu kiban ap nanda ke exam kemudian kita te nya kalian jini tengila bu hilu ka spare room arteli di kamera ibu nangka yo ladang yo I kata kasin batu kena tiba pun I kan nika sentence tengila bu spare ka kamera ru dan yo bagin yo bu ikir andre ket kun ka jinta na ka sarkar ki omno engi ban clear na du nasiba a kali nasiba a na du man kini ke khatlai tarik na du man tarik ka sarkar kala sya jadi ban kisah ban clear tang mangi pak dia namar ka daw ka bangi template naman ka kani ka board exam te ngin tolong sendan hadu ba kana dia bani ka exam namar balik inde bangi kham la don ka covid badan ka pergi bapang
Andre ban konkret baru kadai kas ila ada bu ke sekolah jungi bang ni konkret maka kiban tok matrik laman dia kiban tok ya ga matrik exam kemudian laman dia pengila konkret kamran mangila konkret ila penbiang mana kare exam dia sisa bagi kang nam tabadan tu covid mereka sarkar ka ai yang nadu men lain dari ke sekolah tamani pada nak yang jungi bagi konkret ya ka di konkret sekolah nama kare exam tani melak ban khat iki kena. Persyang ikat bala ban buat yaki protokol bala buat daka government ngaduk nagian ngidon ki support staff ban nyera pingi ban bagi kena kinum yalum tan haju natang ila buru ki sitting plan syabar arjaka la jaka kenang bagi kena kinum yalum lembung haba wan ki jaka joki bape ni kabut natai ngila don ke thermal screening shwa ban ki kena shwa bikin rong syaka exam hall natang don ru ka kicing ai kini ki hand sanitizer ki kena shwa bikin rong te kita ki deki ki pangila buat nata po exam hall rungi don ki ila persyang bala ban bu ya ka social distance te ka ba ki kena ki shong nata kalong arngut aku wei ka ben nata ka ben ka ba buat pade shong stang marwei kenang bakan don ke jingi jingai tengimla pada ban bu marwei aku wei ka ben nakadau ba ki kena ki lapun nata ka kelas 12 ngidan hadu saus pak tam ki kandidat bat ki hakamatri ngidan ndres pak arpau tam ai tena takadau ngidan bo haju por pada ba ka exam kalong kamlong haju kasi ke kelas 10 dan kelas 12 te ka sulong no tang hakawai kasi bagi don lang kadai haka arpau terek bat ya katarung wilayah penbaikan balahi da gejirap jong ki no hikai kerjanya rap jongki support staff di bagian dan nilai pendekat bala ai bandan ka social distance tengnya persyang iban buat terbala kita arngut tambalong kadon no pada kekam de bing syong man ke ban arngut bre ka ban kong lagi syong arngut ka ban ke ar syong no tamarwe ka ban ke balai syong arngut ka ban basa marwe kumta kadon nya persyang bala bandan ke jingi jinga kajing test ngidon ka tang thermal screening namar ngimla aga juga por ngimla profesional ruban tes satu kan no kita badan ke jing stop kan katai te ladan dan pada kena ke badan ke symptoms badan jing shit ing tu ngila bu no la ke jong te dan ni we kena ke balong mentah ngila persong la ke jong ba ni kumtang ni tang ban no ban ya dah amla ko ba ni tu Orang semua ikut betul umrah abang pendekan.